Umyalezo nje ukuthi umalaria ukhona, umalaria futhi uyalapheka, umalaleveva uyalapheka. Umuntu nomuntu akasenze ukuthi nje senze mawubona lezi izimpawu lezi bese ngikhulumile uphuthume emtholampilo uzothola ukusizakala. Bese futhi sisize ukuthi ngoba uMaskito uyathanda ukuhlala la emathinini lawo esiwasebenzisa mhlawumbe uthuthe ekhaya uthenga ithini la fish ngale ebese ulahla egcekeni nomgodini mhlambe kunamazolo sekungena amanzi lapha emgodini mhlamba la kanethi imvula sekungena amanzi lapha ethinini ithini uMaskito uyayithanda indawo ngoba ithini lizoba mnyama lapha phakathi sezozalela ke khona ko Maskito mawuzala uMaskito uzala amaqanda u100 and speed sakhona sokuthi kuze kuphume uMaskito ophilayo sincane kakhulu so kubeke sekuzalela so umphakathi yacela ukuthi amathini mawulahla ulipoqose ulicize ngeke kube khona ilokhuzana amanzi namathayi babeka namathayi phekwezindlu basuke bevikela izulu lawo mathayi lo uthutha senamanzi vele uMaskito umile uhlale lapho uzalele lapho bese uyanda.